پلاگرماتیا ورزه هاوین گهشتی اوروپا دگل هدی سوکرنا قدغین درکفتنه خیزان باجاروک زهارا دیلاسی را دست بسپیکرنا دیوارن خانین خود کت وکو هر سال. بصدان سالان خانین اندلوسی به وی کرست پاقش کرنه دهن سپیکرن. هر وسا برگیریا گرما هاوین جیدگن. ماریا لونا خلکاوی تاخی هاری دیکا خو خانیوه پاقش دکت. Porque con esto del coronavirus esto tenemos que desinfectar todo muy bien. Jiber virüsa korona mehemi tişt pakışkırın. Naha ez alikariya dayka xwedikim jiber ku ev pire u nikare bi durusتی vî karî wekî berê bike û wê ji min re got ka rewş berê çawa bû. Gelek nexweşiyên şevbayî hebûn û gelek ajal di hindirê malan de bûn û wan ji me pirtir boyê dikir. Ji ber nexweşiyên bi derêjiya dîrokên wekî taûn taya zirav tîfû پاقشکرنا خانیان باید دابونری تک جواکی. هر وصف خانیان سپین پاقش جوانیک دا هرما باشور اسپانیا. چگا وسقای خوش ورز بهار اندلوسیا دست بکر با کولان هرم تجی خانه مانده بون او پاقش دکر. لی افسالش بر بلاو بونا ویروسا کرونا افیه که هاد بو پاش خستن. دروست کرنا وی ماده گیچه گلک جمجاج با پیران هاتیه و گوهاستن. لی شارزایا بر هفکرناوه یا بساناهی نینه چونکی ماده که مترسی داره و چید بیت اگر سوتنا چرمو چاون مرووی. Yo lo aprendí de mi madre. Ez ji dayka xwe fêrî kirêçkirin nebûm. Wan xanî wisa boyê dikir da ku xanî gelek germ nebe û kirêç dijî kêzik û biokan parastine û her wa hemî tiştan paqij dike. Ev xaniyên berê hemî bi kirêcê dahatin boyê kirin. سپیکرنا خانیان ایک جبر بلافترین دابونریتین اولین باشور اسپانیایه. گوودگریته و بوده سالاتا اسلامیا نیفگرا و ایبیریان. لهندک بلگه هنه کو اف دابونریته بو مصریین کون یونانیان و رومانیان ودگریته و هاتین مایی دنگ امریکا.